Эшиктен да чыгып, Оштун мэринин видеосу талкуу жаратты. Жок, эмне үчүн жасабайт дейм. Эмне үчүн? Койлар Акбурадан суусу менен дем алып атты да жеке. Мен кабинетте отурбай атам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Водохрана зонадагы мына койкана, малкаларды алып коебуз. Болду. Жок, бу жерден общий көчүбүз керек да. Общий баары көчөт. Эч ким калбайт. Мына буштан баштап полностью мына бетиге точка бериш керек, иштеш керек. Бир оптом шака киришпей элекпи? Мына жерде мына кимдин жумушу? Мына жумуш биз даярдап койдук. Ошону Гарано кыймылдаса болобу эле? Гарано, саатыңыз ким эле? Я. Тыштык. Могу сиздин жумуш беле мына мен баят снос кылып койдум. Келип, эмелердин агай менен кеңешип, архитектор менен кеңешип, кандай саламатсыз агай? Эсокторуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Так. Могу жерде мына бияк даяр болуп калды. Архитектор менен келип кеңешип, бетондордун куюп, заборун жасаш керек эле да. Ким жасайт муну? Я. А эмне үчүн жасабай атасыз? Жок, эмне үчүн жасабай атасыз дейм. Эмне үчүн? Качан бүтөт? Салтанат абдайна. Давайте тез мына мусулардагы бир сыра алып бергиле, Замирбек Пашевич. Мына кашаларды алып, бетонун куюп, тетяка чейин, мына эмеге чейин, кайсы көчө эле могу? Баба Раимовго чейин азыр жолдун сеченесин чыгарып бергиле дагы, жолдон запасым калсын. Калган жерин өлчөп бергиле и сразу тетик эмеге чейин, Акбурага чейин. Макулбу? Так, ошону решеткасын срочно. Так, бүгүн канчасы? Бүгүн 11-и. Неделю вам хватит? Хватит. Ажеке, жакшы ажеке, жакшы. Сен ушул сенин жумушуңда кара. Сен костюмды кийип эле, очкини тагынып, турсак сылап коюп жүрө бер. Мен сени жакшы жигит дедим элем, жалкоо экенсиң да сенчи. Кабинеттен чыкпайсың. Кабинетте эмне бар билбейм да. Я, кабинетте эмне берсак айтсаң. Мен кабинетте отурбай атам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, Кызыл Кыштакка чык, Ишкебанга чык, Төлөйкөнгө бар, өзгөрүшкө бар. Эмне деген жумуштар турат? Бардыңбы ошол жака? Бар элексиң. Кызыл Кыштакка качан бардың? Ишкебанга качан бардың? Өзгөрүшкө качан бардың? Төлөйкөнгө качан бардың? Качан бардың? Кабинеттен чыкпайсың сен. Жалкоо экенсиң сенчи. Так, значит, азыр бизде могу жерге чейин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Замирбек Пашевич, костюм жокпу? Я, костюм дейм. Так, мына жерден, мына мектептин территориясы агай. Туурабы? Мына жагы биздики эмес. Мына жагы биздики. Туурабы? Мына жерден баштап до конца алыш керек эле да, Замирбек Пашевич. Качан алып атасыз? Качан бүтүрөбүз? Бүтүргүлөөдө тезирээк заборду ушул жерден башташыңыз керек. Эжеке, түшүнүңүзбү? Заборду мына жерден баштайбыз. Заборду мощнейший кылып, татнагай кылып, мощный кылып, татнагай кылып арка кылышыбыз керек. Түшүнүңөрбү? Татнагай кылып мына жерден кирген чыккандар, ой, мыкты мектеп экен деш керек. Туурабы агай? Мына ушул жерден баштайсыңар. Архитектор. Границасын көрсөтүп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, идёмте дальше. Мону дагы эжеке, таштан, мрамор таштан кылышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Жок, албагыла. Мындай татнага кылып, мрамор таштан мен базарда кылдым го, көрдүңүзбү? Ошондой кылып жасайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мына баратасын которгула, моусун которгула. Жеке келдиби? Так, могу жерде асфальт басып берели, жеке. Мен асфальт басып берели. Жанагы эми налоговыйлардыкы эмне болду асфальтта? Налоговыйды воскресенье баштайбыз. Азыр көчөлөрдө 4 көчө даяр, ачылышы.
Qanday Ajaka? Денсаулығыңыз жақсы Yaxshi. өміріңіз бәсін. Рахмат. Берекелі жашау. Рахмат. 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 Bo'ldi aka. Так. Mas'uda Absamatbekovna. Так. Siz Akkoyun'a ökçönsüzbü? Ha, rабочий ekan, ha? Так. Grafikimiz qanday bizden? Hazır mına bizim mekteptin territoriyasi mı turabı? Все, mekteptin territoriyasi mı onday tüz buyoqqa o'tpaysiңlar. Agay buyoq sizin territoriyangiz. Qana agay? Bu yerda arenda olib o'ylangiz siz? Ha. Sizga cheyin. Tak, tushundinglar, ha? Mana bu yoqqa cheyin keladi, mana zabori. Biroq agayning territoriyasi mo'llarni olib berasinglar. Bu bir, ikkinchi. Tak, Babarayevov ko'chasi bo'yicha yo'lning secheniyasini chiqarib, Zamirboy jeki arxitektor. Qayerga cheyin keladi agayning territoriyasi mektepniki? 24 metr bo'ldi. Ya. O'stan 12 metr nariroq 12 metr. Хорошо. Ya. Yaxshi bizniki. Seniyani ochsa dili bari bizga qoladi. Qizchalardan ochgan yerda. O'ziga qoladi, sizniki chiqmaysiz. Yo'q, imеется в виду oshcha yer bor-ku, oshcha yer bo'lsa agayga berib, ya. Bor oshcha yer, qancha oshcha yer bor? Hozir buni olaman, o'rpay chiqib. Shu yerdan o'tkazsak bo'ladi. Jamda shunday zapasini. 6 metr buyoqqa chiqmayotgandan da Kadastr kelib ko'rsatsin bersin o'shaga jarashsa secheniya hujjat qolib turibman. Ova, men просто aytayin deganim hozir mo'yab qo'ysalar stoyanka bo'ladi. To'g'ri, stoyanka. Bu yoqqa qo'ysalar agay baldarga ishlatadi. To'g'ri, qancha место yo'q qiynaladi agay. Sadiga место yo'q. Menga so'ning qilib kenayroq qildirib, desk plashatka qilib beradi, baldar o'ynashadi. Tak, dedi nimaga cheyin. Tinchlik shu sening yumushing bo'lchi-da. Sen shu sening yumushing bilan sen ishlashing kerak bo'lsinlar. Garno degan хозяйственник bo'lish kerak. Ertamen kechga talada yur. Obeddan keyin men o'xshab yumushqa bor. Men soat 6dan keyin yumushqa borib o'taman. 2 soatda bitadi yumushim. Tak, mo'dag'i bizniki ag'ay. Ag'ay qana? Bu yerda bizniki. Mektepniki. Tak, burchqa cheyin. Juringiz ko'raylar. Tak, mo'lar buzilib o'tadi, to'g'rimi? Ular olinadi. Так. Hozir yo'l menda sentr nariqqa ketadi 12 metr. Bu yoqda yer достаточно, to'g'rimi? Ay. Ova. Tak, ko'rdingizmi buni? Bunday keladi ag'ayning territoriyasi. Buna musur eme. Sonda kalmaz. Ya. O'tgan jo'qsiz. O'tgan jo'qsiz. O'tgan jo'qsiz tarish. Arxitektor. Buna ag'ayning territoriyasi mana yerga cheyin buna. Buna ag'ayning territoriyasi. Turab ag'ay. Shu sizin territoriyangiz. Yemi tash arxitektor. Mana yerdan boshlab yo'ldan Zamirboy jeki yo'ldan secheniyasini chiqarib, ochiqcha yerda ag'ayga bergili. Ag'ay bir tap-toza qilib tozalab turib, fundament qilib tegirib, bunday muxtarishlik bilan to'sib qo'yamiz. Hech plafondorin qo'yib, asfaltlarni qo'yib, tatnaga mektep siyat qilib qo'ydik. Tushundingizmi bag'ay? Yaxshiroq qarangiz. Asfaltni men bosib berem. Tak, bu bir, ikkinchi reshetkasini, dayardaysizlar, reshetkasini men jasatib berem. 2. Mektepning fasadini jasad olasizmi sen tashlab? Jasad olasizmi? Jasatsang sen jasatmasang, avtorinokka borsang, kirish arkalarini. O'shunday qilib jasad qilin. Tushundingmi? Shu давайте. Qancha uy bor bu yoqda? Qancha uy bor? Ya. Mo'm yolg'on suvlar. Bular alınadi da полностью, ya. Ovada. Uy var ekan.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Кана көрсөтпөйсүз архитектор. Калган аны Так, молокилер полный алыныш керек болот экен эми алар, а? Канча үй бар экен бул жак? Тактайсыңар. Акылбы? Могуна 50 метр жылыш керекпи? Же 30 бу? Я. О, карайсыңар. Ассаламу алейкум. Кандай ажеке, жакшыбы? Мына кара, Акбуранын бою мынакей. Koylar Akburadan susu men demi alıp attı da ajeke, ha? Koylarga jırgalı eкен da, mana koylar. Şunda bunu özü saktalgan eken burada, ha? Ya. Gördün mü? Özü saktalgan eken burada. Видишь вот. На, короче. Мына водохранный зона. Саунаның кулуңда өз баларын барын алып қарачы. Қара полный бардакта қарачы. Кате мышықтың өлігі жатады. Мышықтың өлігі жатады, қара. Тиндедан несі жатады. Қара полный бардакта. Все хорошо. Значит, бұл жерде біз тәтяқтан баштап апот қыласыңар, архитектор. Буштан баштап апот қыласыңар, мына мектептің территориясын ченеп бергілер. Все, и дальше кете береміз. Ажеке қандай, жақсы па? Ажеке, мынауы водохранный зонадағы мына қойқана, малқаларды алып қойымыз. Ақылы, балдар келіп ченеп береді, алып бошот қылып береді, трактор жүреді, арық тазалаймыз. Мақыл ба? Қарасам, Ақбураның бойында қойларға жырғалы екен. Мына канализация қайыққа түседі? Я. Септик бар мı? Септик var, ha? Септик öyle yapmış sen. Септиган промыста промойна. Ha? Ha, öyle bir şey. O uygu çeyini alın abi. O, Hey. Бұл жағы ше, Қазақстан зойы бойын қала ба? Я.
Ya eski zaten öyle. Bize хорошо çizip veresinler. Полный çizip vergile. Сатан, пожалуйста, на контроль возьмите. На контроль возьмите. Так. Деме, Гарано, ағай, төртөңөр вместе батырақ бүтүрүп, тетяктан тазалап, фундаментин куюп, наркбаштан куюп келер керек, ага чейин архитектор менен эмедип. Архитектор батырақ бүтүрүп бериңиз. Түшүндүңүзбү? Жанагындай көп эме чоз бостон батырақ бүтүрүп, бир аптаны бүтүп тартанга болгондо тазалап коюш керек. Границасын бүгүн эле көрсөтүп беребиз. Ооба, эл карап турат. Давайте работайте. Сиз калыңыз, сиз калыңыз. Так, сиз калыңыз. Жок, сиз дальше кеттик. Так, архитектор бар, респект барбы? Респект, сен кал, сен кал. А кадастр келдиби? Кандай жакшы. Ченеп көрсөтүп бергиле, жерин көрсөтүп бергиле, мектептин жерин. Ала келдиңерби? Ну все, давайте, работаем дальше. Так, азыр эми буякта бир маселе бар. Мына мусор сиздики, көрдүңүзбү? Адеш Шашарович, келдиңизби? Салам алейкум. Кандай ажеке? Жакшысызбы? Ажеке кандай жакшысызбы? Кандай жакшы жигиттер? Саламат. Кандай жакшысызбы? Ажым саламат. Ажеке иштеп атабыз, саламат ажеке. Салам алейкум. Ажеке кандай жакшысызбы? Жакшы. Ажым кандай жакшысызбы? Жакшы. Так, эми акырын эметип балдар. Болду, уже жумуш кетти, буякчы. Буяктан до конца баарының предписание белгиле, акырып көчө берсин буларды, элечи. Түшүндүңөрбү? Мелис. Ким эле? Аспек беле? Асад. Бunda gelip Ha. yerge barabız. Bunda özleri bile geçiyoruz. Zaten artık Kokumbi'de Kokumbi kayda işte. Başka kayda işte. Kokumbi. Kokumbi. Bardı kok teper. Zanır baş. Munalar bardı sizge bar mesaj soruğa tuttur. Assalamu alaikum. Mesaj soruğa tastar bacak ya. Ya. Bak hay koydum. Bir gerekti. Ha. Yok ulan cekemen çekendir vardı. Var mı beresinde? Kalar. Kalar. Havası mesle. Tak acaba bunda yerde kança soda toçka var? Bu nerede var? 150 tane adam yok. Ha. 160 tane. 160 tane şuradan. Ha. Mahalle içinde bisiklet bazaram var. Yok bir yerden opşi koçuz gerek de. Opşi var koçu. Hiç kim kalmadı. Bulcak'ta velosiped pazar var ha. Zapacağız. Temir bazar o şimdi. Ha. Bu emeği zamirek başmış. Bu ças cekemen çıktı. Bravo. Bunu cekemen çıktı biz hazır. Etten fark olsa kanday olur. Ha. Bak, o acıke selam aleyküm. Kandaşlar, acım kanda jakşı, acım kanda jakşı, acım kanda jakşı. Bunların barın köçü iş gerek. Ama velosiped bazarı, buna temir bazarı. Şunun içindeki zanniyat beceriyle köçürüp çaylaştırıp sana. Yakınız bunlar da şu Kokumbi'ye gidiyoruz. Kokumbi'de mesle var mı? Kokumbi'de mesle boş gerek. Kokumbi'de barak Sabirev'den yolun koşular. Göçerlerden sürüşken yok sarsa. Ya sonra sürleşti ki kendine mi yerge? Kokumbi'de normal. Gokumbi'ye kaçan göçer Gokumbi'ye? Göçer cana köprüsü bütse. Bir yer oydu. Yerlerken çasını yıkandı. Bu yerden vakti Benim munisipal var. Belli işte. Cetet acıke, cetet. Şimdi yer bulsa olsunuz. Cer yok, cer yok acıke. Cer kayakta verir. Cer yok. Ha. Saat öne görüştük. Al. Boş restoran kaldı. Ay. Aldığımızda yer al. 11 adam var hele. Ay. Al. Bunlar vardı koçtu. Bravo. Ay. Restoran. Cumameden. Ha, mal. Ha.
Bak ciğeri bizdeki ülke gözlerinki ciğeri. Gözlü bu masale yok. Hiç kadar masale yok. Kim paraya çıkınca gösteriyor şöyle üretti. Ha. Allah. Biz ciğerine çıkanda pretende adet veriyoruz biz şey. Cumamedin. Bu eski pazar. Beriş gerekti, koçuş gerekti bunlar. Hay koç edekten. Allah. Tak, yemeğine. Zamanlık başlıyoruz. Adres yaşanış. Deyeti buştan başlap. Buştan başlap. Polnoçtumla betliye toçka veriş gerek, işleş gerek. Adlet kayakta diyor. Mesela söyle otamı. Deyeti buştan başlap düştük bu. Oşondan başlap. Buna bir polnoçtu. Toçka bir koçuş gerek vardı. Kokun bir koçuyorsun orada. Çok nerede gel? Bir şey pazar bolsa, magazinde bolsa. Emek hafta boş pazara koçuruyoruz. Ama onlar bardağı kokun değil. Demir pazarlar. Все, давайте, работайте, ребята. Kaçan tazla bitiyor bu yerde. Zamanlık başlıyoruz. Batırak şimdi daşımız gerek oldu da batırakçı. Aynen. Tak yemeğine Zamanlık baş. Bunlar boyunca sen işte içe. Sen işte iç bunlar temir pazar boyunca, ime boyunca, koçur boyunca. Anda kanda kılsak, o şunu bir bardık cumuşlar toktatıp durup bir optum şaka pişbeylik be. Şu anda hazır 4 vitse oturgular. Yemeğini hoş böyle koyuyorlar. Saltarlar. Acıke, tamamlakim. Hadi жақсы başka bir şey şu başka atış var. Üçkö bölgülerdagi keliş gerek de bu жерgeçe. Assalamu alaikum. Doполнительный емес. Официально штат açık gerek. 119 teknika geldi. Burada 60 teknika geldi. 180 baytı aç gerek. Ama tazalaş gerek oldu. Kaçan tazalayıyoruz yani. Ya. Ha. Zamanlık başlıyoruz. Sağa işin hem. Ballar var sende. Son bir kalmak sende bar ballar. Şu an tezleş gerek de. Oradan çıkıyoruz ama oradan böyle Oo, optum. İyi bu cid eksi vatı gibi aslında manipülatör gerek de. Aleyküm selam, kulum selamat. Oo. Yok başka işlemi paralelini kötü gerek. Ha. İşte kötü. Böyle toku manipülatör gerek de. Ondan bala gerek. Hay. Oo. Boğalarım yolda Zavrek başıç. Moğaç işte var. Moğaç işte var. Kara. Bakalım onu yaptırmayısın galiba. Ha. We'll be right back.